Gaza si leta ahubwo Jordania n'akarere ka Palestina. Amateka yerekana ko Gaza ari kamwe mu duce Israel yigaruriye mu mwaka w'1967 biturutse ku ntambara yiswe iminsi 6. Tukibutsa ko muri iyo ntambara Israel yari ihanganye n'ibihugu bya Misiri, Jordania, Syria na Libani. Mbere y'uko Israel yigarurira agace ka Gaza, ubundi kari gasanzwe kari mu maboko y'igihugu cya Misiri. Mu mwaka w'1994 ariko igice kinini cya Gaza, hafi 2/3 byacyo cyaje kwegurirwa Palestina biturutse ku masezerano y'amahoro yitiriwe. Kuva mu mwaka w'2007 Gaza iyobowe n'umutwe wa Hamas udacana uwakana Israel, bituma hakunze kumvikana ibikorwa byinshi by'ubugizi bwa nabi byibasira abatuye uduce twa Israel duhana imbibi na Gaza. Bitandukanye na Fatah, umutwe wa Hamas ushaka ko leta ya Israel yasibangana burundu ku ikarita y'isi. Ibyo bikaba byasobanura ibikorwa bya gisirikare bigaragara muri kariya karere. Muri uru rwego imijyi itandukanye ya Israel yagiye iterwaho ibisasu biturutse mu gace ka Gaza. Nko mu mwaka w'2014 ibisasu bya rokete byarashwe mu mijyi ya Yerusalemu, Tel Aviv na Haifa. Ibikorwa byakunze kwamaganwa kenshi na Israel ndetse n'amahanga. Uyu mwuka mubi watumye Gaza isa n'ijya mu kato, kuko Israel yafunze amayira yose yafashaga abanyagaza kwerekeza mu bindi bice. Ingaruka nyinshi ku bukungu bwa Gaza n'imibereho y'abaturage bayo muri rusange. Umuryango mpuzamahanga wakunze kwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara mu gace ka Gaza. Nazipire ni umwe mu bakunze kumvikana yamagana ibikorwa bya gisirikare bishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage, cyane cyane b'abasivili. Il est impératif qu'Israël, le Hamas et tous les groupes armés palestiniens. Ni ngombwa cyane ko Israel, Hamas n'imitwe itandukanye y'abarwanyi muri Palestina bakurikiza amahame n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, cyane cyane yerekeranye no gutandukanya abaturage b'abasivili n'abasirikare. Ni mu ubuzima bw'abasivili cyane cyane abana. Kutubaha ayo mahame bigeza ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Kuba Israel yarashyize mu kato Gaza bituma abaturage batabasha kubaho uko bikwiye ngo biyubake. Nakomeje gusaba kenshi ko ako kato karangira. Israel ivuga ko ibikorwa bya gisirikare bijya bigaragara muri Gaza ari ngombwa kuko igomba kurinda abaturage bayo. Uyu ni ambasaderi wa Israel mu gihugu cy'Ubwongereza. Kurengera abaturage bacu ni itegeko kuri twe. Abayobozi ba Hamas nibo bivugira neza ko icyo bagamije nta kindi usibye kwinjira muri Israel no kwica abaturage b'abasivili ba Israel. Ibyo birumvikana rero ko tugomba kubarinda. Icyo tuvuga ni uko uzagerageza wese kwinjira muri Israel yigamba ko ashaka kwica abanya-Israel, urwo ni urugamba azabashoje. Tutagize icyo dukora rero twabibazwa. Nubwo hagiye hakorwa byinshi mu kugerageza guhosha amakimbirane hagati ya Israel na Palestina, gace ka Gaza ntacyo byatanze gifatika. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ndetse bavuga ko atazongera gushyikirana na Palestina iri kumwe n'umutwe wa Hamas. Perezida Abbas wa Palestina yafashe icyemezo ahitamo gusesa amahoro na Israel, agirana ubufatanye na Hamas, umutwe w'iterabwoba ugambiriye gusenya Israel. N'amasezerano na Israel cyangwa na Hamas ntashobora kuyagirana n'izo mpande zombi. Igihe cyose nzaba ndi minisitiri w'intebe wa Israel sinzigera nshyikirana na leta ya Palestina iri kumwe n'abaterabwoba ba Hamas. Perezida wa Palestina Mahmoud Abbas we yamaganira kuri bivugwa na minisitiri w'intebe wa Israel, agashimangira ko kugaba ibitero kuri Palestina ushyize imbere Hamas nta shingiro bifite. Ngo ubushotoranyi bwibasiye abanyapalestina bose ntawe ukwiye kwitwaza ko ari ibikorwa bireba Hamas cyangwa iterabwoba. Ni ibikorwa bitureba twese. Ibikorwa bibi biratuma turushaho kwiyunga no gufatanya duhangana n'umwanzi wacu twese. Davantage en faveur de la réconciliation et l'unité face à l'ennemi. Arakoze cyane Jean Damascene Imana ishimwe yatunyuriyemo muri